mišljenja je ono što pričate, što ćaskate. To je kultura mišljenja. To je vaše pravo mišljenje. Nije vaše pravo mišljenje kad odete negdje kod nekoga da nešto završite, pa tad želite da ste pametni, da ste kulturni, pa uvrnete jezik. Nije to je gluma, to nema veze. Ili kad vam neko dođe, pa vi hoćete da mu se dopadnete. To je sve blef. Ono što pričate, ćaskate rasterećeno, bez potrebe, i da pogađate padeže i da ostavite utisak, to ste vi. To je pravo vi. I to je ono što ste vi u stvarnosti. Kad nemate potrebu ni da se krijete, ni da se pretvarate, ni da se dodvoravate, ni da se dopadate. To ste vi. Toga vi se pazite. To je pravo ono vi. To je originalno. Tada šta falite kod vas je najvažnije i šta kudite kod vas je najgore. To je originalna lista prioriteta. To kad sjednete na posedak, na sjelo, pa onda pričate, bilo bi dobro to, ovo bi bilo. To je ono vaše pravo. To vi vidite sebe, preslušajte sebe dnevno, mjesečno. Šta li to najviše ste puta pomenuli? Šta ste to falili? Braćo i sestre, kada mi u tom govoru, u tom neobaveznom govoru, u tom govoru ćaskanja, budemo stavili razum, pamet, školu na prvo mjesto. U priči, evo, nema problema. Onaj koga je pregazilo vrijeme, on ne može da vrati. Ali u priči stavi to na prvo mjesto. Vidjet ćete vi kako će genijalci imati da niču ko ono kad se krompiri vade, pa otkriješ dolje hrpu. Tu nastaju genijalci. Tu se djeca napajaju na pravi motiv. A vi provjerite sebe šta pričate po cijeli dan. Bauštela, tankštela, natanko opro auto, otišao, ušao, pogodio ulaz, pogodio izlaz. Prestrojio se, nije se prestrojio, naplatio, nije naplatio. Jedni ovi što su radnici, oni imaju ovo. Ovi što su gazde, on ima, nema radnika, došli mu, otišli mu, sredio bijele, crne, sive, ove, one. I ti provjeri sebe šta ti to cijeli dan pričaš. I šta očekuješ onda dijete koje raste uz tebe? Kakav će ono kantar da formira? Pa isti kao ti.